Protidin Times Presence ni Trans Talent Hanau Mosanai Badalaniau Deepika Gurunga final round of Sohibai. Dasandi Protidin Times Presence ni Trans Talent Hana Siligasne. Ada be Trans Talent Hanau Gabang Badayarifra Bahagalabai. Bahagalani Badai Makasia element ada Makasia Zapta Rawansmi Sohibai. Bebasna Demazi Zilani Singau Tanai. Sila Pothar Dokora Dipa Nonari Gamini Bol Bohot Gurung ada Sabitri Gurungni Psaje Deepika Gurunga Zapta Rawansim Soibai. Nathaibe Zapta Rawnau Derhana Takai Bohotni Genangti Zayo. Raise Razanifrai Zai Badayariya Bangsil Bohot Mungan Be Badayarifrana Zapta Rawnau Derhasat Zane Hagan. Benikhaina Be Somau Deepika Gurunga Gasai Raise Raza Boynisim Bohotni Motan Bihordam. Bohotko 57575 Janbung Unjimel Trends TAs 09 SMS eba Mansi Lidnani Deepika Gurungno Horno Hagan. Jibre December Simni Gezrawno Nongthangmana Bohotko Hornangan. Moi Deepika Gurung Trans Protidin Talent Hanon moi semi finalist hoisu aru muk vote koriboloi Trans TH space 09 likhi 5757 SMS koribo aru মোৰ voting date last আছে 14 December আৰু মোক জিকাব ৰাইজক মোৰ অনুৰোধ আছে বহুত নমস্কাৰ যে আজি আমাৰ ছোৱালীজনীয়ে প্ৰতিদিনৰ টাইমছত গৈ পলাই সফল হৈ আহিলে গটিকে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে অলপ ভোটিংৰ কাৰণে দি দিব যাতকে গৈ পলাই ভৱিষ্যত তাৰো লাইফটো উজ্জ্বল হোক আমাৰ এই ধেমাজি ডিস্ট্ৰিক্টত হে এজনী আছে ডান্স কৰি পলাই আজি পাইছে গটিকে সবক মই এটোই অনুৰোধ কৰিছো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যে সবে নিজৰ মোবাইল পৰা যেনেকা হলে আপোনালোকে ভোটিংটো দি দিব মোৰ পৰা এটো অনুৰোধ আছে ভোট দিয়া টাইমটো কিমান লাগে ভোট দিয়া টাইমটো আপোনাৰ এই 14 ডিসেম্বৰলৈকে আছে আৰু তাৰ পৰা এফিনি ভোটিং হ'ব নোৱাৰে গটিকে তাৰ কম্পিটিটিভ 10 জন ক্যান্ডিডেট আছে 10 জন ভিতৰত আমি যদি ইয়াক জিকাব পাৰিলে বহুত ভাল লাগিব আমাৰ ধেমাজি ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা এটা ডান্সাৰ ওলাব এবাৰ স্টেট লেভেলত আবার যদি হি জিকি যায় সেন্ট্রাল লেভেলত যাব নমস্কাৰ মই ইটো কৈছো दिनै जोंहा बे ओनसोलनिनो आंनि जायगानिनो दिपा ओनसोलनि बिथां कि नाम बोलिखिसलो दीपिका गुरुंनि रायजो राजा नोंथांमोननि सिगाङाव भटिं सापर्ट खालामनो थाखाय गुरै खावलायदों बिनानावा बिनिखायनो बिथाङा दा फाइनाल उइनार ना थांनो माने नाजागासिनो आरो बिनि भटिंनि दिना बुधबारसिम लास्ट दिननिफ्राय लानानै दिनै देवबार बुधबाराव लास्ट जागोन बिनिखायनो बिथांमोनखौ बे बिनानावनि थाखाय गोसो गोरबोजों अननानै जाति हिसाबै बा हारि हिसाबै मानसि हिसाबै सुबुं हिसाबै गासैखौबो बिनानावखौ सापर्ट होगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरो लोगोसेयैनो भटिंनि मारै हरनांगौ बिनानावा एसे खोन्थालांबाय बेखिनिखौनो बुंनानै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सापर्टखौ लुगैदों आरो खुलुमबाय नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर'थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन